NSN IM की वारुसिन पुरक्त्रिङैदा मियामना अमत ओइना समिनदुना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कन्ननब होटनमिनरसि हाइना UCM ना अपील तौरक्ले Manipur University of Culture की महिरू सिंह लारिक तब फंगदबदगी यूनिवर्सिटी असि कोई साउनरब महिरू सिंह ना यूनिवर्सिटी असि की ए ब्लॉक सोलन सुनखे दिवाली अमसुंग निंगोल साकोबगी सुती लेखिबदगी ख्वाइरमन कैकेल की अकोइबसिंगदा अमोना काइना पिक थल्ले अमसुंग कुनिथोय सुबा थांगजम वीर चंद्रामदी माइपापी मेमोरियल विनर्स कप ngasiदगी टीम तरामाथुन सर्बियाबिन हौ मयाम खुरमजरी अदम नेमबिरबसी इम्पैक्ट न्यूज नि आई तखलमम श्याम कनन हौजिक पुंगजा सि फावबगी मरुब पाउसिंग पिजरी सही हुंपु हेलब नागागी पॉलिटिकल इशू लोइसिनबगी दमक्ता इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSN IM अनि की मरक्ता सथरकलिबा पीस टॉक असिगी वारुसिन पुरक्त्रिङैदा मणिपुर मियामना अमत ओइना सत्मिनदुना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कननबा होनबदा सरुक यामिनसि हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की माइकैदगी अपील तौरक्ले लमफेल पाता लाइबा UCM की ऑफिस दा ngasi पाउमिस ngौनबमदा लुबसिगी प्रेसिडेंट एलामम जॉनसन ना फोंगदोरपदा इंग कुमजाली सुनी तरा मंगादा इखंग खंगौदना इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSN IM अनि की मरक्ता फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इनख्रब मतुंग ngasi दिमापुरदा नागा की तोंगान तोंगान ब ग्रुप तरुका सेंटरगा अनिरक सुब ओइना पीस टॉक पांगथोखरे मसिना मरम ओइरगा NSN IM ना खांगिन हेंजिनबा खोंथांग अमा लौरकपा तारबदी कन्म ngamloidauba फिबम अमदा लाकपा याई हाइना फोंगदोरखे हिरम की मतंगदा असम की चीफ मिनिस्टर सोनोवाल याउना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नसु स्टेट की इंटीग्रिटी दा कॉम्प्रोमाइज तौरोय हाइना फोंगदोखिबसु लैख्रे अदबो ओरलिबा फिबम मसिदा मणिपुर गवर्नमेंट ना तुमिन लेसिनबगी महुत्ता युमथंगनबदा लैरिबा स्टेट सिंगा पुन्ना सन्मिनदना सेंटर द प्रेशर अमा पिहौबना सुब खोंथांग ओइगनि हाइखे इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर की स्टेक होल्डर सिंग याउदना अरुब वारेप अमत तौ लौब यारोय हाइबा वाफम लेरबसु मणिपुर की मियाम याउदना मणिपुर की इंटरेस्ट सोकपा वारेप लौरप तारगदी अनिसुबा जुन तरानिपान की थौदोक थोरकपा याई हाइनसु फोंगदोरखे नाकलमरोमदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुद लैबा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट अमसुंग KNO अनिना इंकुमजाले सुनी तराहुंदोय की मतमदगी हौना मणिपुर की मनुंगदा तोखाइब सिंगी स्टेट अमा सेमगनी हाइना फोंगदोखिब वाफमदु UCM अवांग थाकता कंडेम तौई हाइना फोंगदोरखे मणिपुर हाइब लमदमसी फुरुप अमखक्तगी नते लिसांग सिदना खुंदामिनरलबा फुरुप खुदिमकिनी फुरुप खुदिमकना कांगलुप नाइब वाखल थादोक्तुना पुन्ना समिनसी हाइनसु अपील तौरक्ली उरेगलिबा फिबम मसिदा मणिपुर सरकार नसु अदुगुम वारोइसिन नमा याम थुना पुसनगनी पुलानी हायरबनिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु गियरफ तौ चंगे मखुसु फमदना सेंटर द प्रेशर पीबा चफम थोई अदुग सिदैसिदा अकोई खोंगाई नेग लेबदु मदु यारोय मणिपुर की लेरिबा इंटरेस्टिंग असे हिरम अमतदा कंप्रोमाइज तौबा यादनबा मदु याफमदु असेपा फोंदोहनिंगी ngasi फावबा मणिपुर की अपुनगी सक्तम नाइबसे मणिपुर मियांग चमिनरिबदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिगी ओपिनियन सिंग मखोइना पांबा मखोइना करी खल्ली नत्रगा अखोगी मियाम सिना करी फावरिगे हाइबसे मणिपुर सरकार की माइकैदगी दी पुन्ना चमिनबगी अदुगुंबगी हाइनबी मा कल्चर मा सागतपगी मतमदु यौरे मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के महिरू सिंगना महि तंब फंगदबदगी यूनिवर्सिटी असिगी खोइसाउनरबा महिरू सिंगना ngasi यूनिवर्सिटी असिगी ए ब्लॉक सोलन सिंग्रे पैलेस कंपाउंड लाइबा यूनिवर्सिटी असी द मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर विल सुनी तरामंगा की मतुंग इना मणिपुर गवर्नमेंट लिंखत खरब मतुंग हौकिब सहीदगी अहानब बैच के क्लास हौदुना ग्रेजुएट सेकंड सेमिस्टर तंबा हौनख्रबने मसगी मतुंग सही अनिसुब बैच ओइना अहानब सेमिस्टर तमननब महिरोय कया एडमिशन तौहलगा हौजि फाबा क्लास तौदबदगी ए ब्लॉक सोलन सिनबगी खोंजंग असि संगसिलकपनि हाइरे हिरम मरी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी वाई भूमेश्वर फोंगदोरपदा यूनिवर्सिटी हौजिक वातुना लेरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग असि मेंखटपिनबा मरीनब मिनिस्टर दा खंगनख्रे अदुब मिनिस्टर की माइकैद यूनिवर्सिटी असि मथौ निंगथिना तौनब वाही ओइना थाजब पिरकपदगी हेना ngasi फावबा थबक ओइना पांगथोरक्तबदगी माहिरुइ सिंग इहवसी लाकपनि हाना फोंगदोरखे मरमदन अथब मतमदा गवर्नमेंट असिना महिरुइ सिंगना थेंगनरिब अवाबा खंबिदुना क्लास निंगथिना
ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯕꯤꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯅ ꯊꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯁ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯀꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯒꯤ ꯀꯥꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯂꯣꯟꯖꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯗꯅꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯅꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯪꯊꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯈꯥꯎ ꯆꯦ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯆꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯥꯄꯜꯗ ꯆꯩꯈꯥꯏꯔꯝꯕ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯗꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯐꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯠꯊ ꯄꯨꯝꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯒꯃꯄꯥꯜ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯄꯩꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ JCB ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯕ ꯎꯔꯛꯈꯤ Imphal City manung fauduna sieliba tolesing imai khudong thininga uiba mawongda chelamba adu ngasi nomanini asida nong suba lepkhibadagi imai tamna handarakle Namul turelamade Imphal turelagi imai su hanaga yengnabada hanthana sieli adubu khara kuthana leiba mafam singdi haujiksu khusiemgi oiba isingi saugi awaba mayuknari Iram nala kaya haujiksu Pathoktuna sieli mafam kayada khusiemgi oiba isaungna awaba mayuknari Imphal West ki manung sana Sagolbal Uripok Naurem thong Lamboi khonang khong kaisam thong amade pisum thong yauna mafam kaya isingi isau awaba mayuknari Imphal East ki manung chanba porompat nongmaibung ayang pale wangkhai angom leikai ki mafam kaya iram nala fattabana khusiemgi oiba isau mayuknari Nakalamoram the Indian Meteorological Department ki pungkhai khoding ki thadorakpa satellite image ki matung ina Manipur yauna awang nongpo ki mafam singda laisil thangba leite loinena nungsa makhatana sakhini hairi Minister lagdana khotana kana tawni khoni ilamnara kot kani khokani degi turen khonung kot kani haibdo ngasi bom ta wa amta haigide ising chawringa de hairami chawdga de haidre yan thuna ta haninge do khangde taw haider su moi kan tawde handa ka chawje taruk tare ti surmani imung jo kana khu hele imung chawrise je handara bagi kitang amuk phaba to honing bse masi iram nala sia anda pajan sengdopi ba adigi turen sia manung kitang kolhaning ba si amtani tohani akhoi su yang kan su hai bu ngam jedre ko hai bu lawri law thopi gre adu tawsu tawbidamni na ko handaki sahi 2017 sida ko masi andaka tharga taruk tere lo ti suramal koi chawrje an awabam di ore masi tang thu na ko sembi na ba hajani adu aina sum khalmadana ising lamphelom da chawbase moi panthil panthil haidi ising thingjain gereba chawdana ba aduna akhoi rom da lo haijalakwa male iram je khara chawkha turenga che khara chawthon ba paktom ba je suji already yani Hadak pangthokiba gram panchayat mikhalda pradhan amasung member
कारखरबा 1/1 Turel Ahanbi 1/2 Oinam Sombong 2/3 Laisang Them 2/4 Kekman 2/5 Moizing 3/6 Irong Sesaba Masong 3/7 Maibam Usiwagi candidates sing Oiba Ahanba Mipamamadi was Lobogi Torom Lalib October Kuntaruki Ayupung Tramati Makai Taba Matamda Subdivisional Officer SDO Lelongi Office Pangtu Lagani Haina Sirula Matakangalakli Mikhala Mai Palakraba Haiba Gram Pansite Singasiki Pradhanamas members in a Matam Sana Laknabasu Kangalakli. Bisnobu district in Manung San Mazoipo Kuna Uda Winga Amaga Diesel Auto Amaga Tenabada Kodak Tamio Yama Laikidre. Police taki Pamba Paugi Matungina Taudokasi Nasayopung Mapan Makairum Taba Dwaida Susampu Romdagi Infal Tam Haigalapa Winga number MN02B 0997 Aduga Luina Namboldagi Bisnobu Rom Tam Nahaitarapa Diesel Auto number MN06SA 3413 Ga Tengainabada Nupi Amalekidabane. Laikidraba nupi adugi maming haubam ningol thaudam ombi ibeto misei humudra humdoi mapurabagi mingna laikidraba thaudam nongkhamba kaino thongthak awang laikai dagini ngasi thokiba thaudo asigi matangda Bisnupa police na FIR ama file tawkiba kalunena asibak sang rims ki mokta thamkhre. Lauremam Ongbi Premila Misi ki Mayokta Bisnupa district ta Bangi Khongjang Sangsangani Taromadu JC amadi Oinam ki MLA Alradaki Shoga Ngarang Midang Wairam Wari Sandarba Matungda Yanaba Purakpadagi Handokre Haina JC asigi Cheroleman Kangalakle. House Matanga Swaida bring up the Lozage Manipur was a maling tonga tongan i pau single in Lekoi break the Yamra Tunanjarake impact Nispo Mingta Levi. Breaking Matungda Taran Woksari House Makata Pauda National Security Act Manipur Building and Construction Workers Welfare Scheme Amasong Crime Against Women Haibi Hiram Ahumasida Ain Yoiba Nomagi Kanan Nakre Ain Yoiba Kanan Nebadu All Manipur Handicap Persons Welfare Association na District Legal Services Authority Infal Kusam Naraga Haubam Marak Kaisam Laikai the Laiba Apex Hospital ki Canteen the Pangtokibani Kanan Nebadu da Lai Aduda Nupa Nupi Kara Saruyaki ba Wangan Sing Hiram Kudimakta Aina Piri Bahak Singasi Miam na Kangma Matautai Kariguma Taudo Watok Ledaba Matamda Ain Yuiba Mateng Loba Asina Tung the Kandarakani Habuafam Singsu Tamnaki. Eastern Regional Writers Meet Hayeng Palace Compound Laiba Lamyan Basanglel the Manipur ki Maming Leraba Aiba Ratan Thiam Naudokani. Thoramasi Society Academy Masung Asangba Communication na Puna Sinduna Pangtok Kadoriba Thoramasida Session Mari Thokna Kaidokani Lunena Maming Laiba Aiba Aibi Singna Cherol Kaya Masu Pathokani. Furup Kayagi Ningol Sing na Saru Yadani Infalis District Police Headquarter da Ningol Sakop ki Thoram Pangtokre. Thoramasida Police Headquarter asina kuwan mamapam singi Maira Paibi Loop Sing Kayagi Lusingba Sing na Saru Yaki. Ngasi Forum Pata Laiba District Headquarter da Pangtoki ba Thoram adugi Sarukam Oina District Police Infal Iski Maikai dagi Ningol Sing da Achamba Kodol Piduna Yaifa Pauzil Piki Lunena Sagle Lema Supuna Saminaki. Thoramadra Saru Yaki ba Infalis Police ki Maikai dagi Ningol Sako ba Kumaiga Marilenena Saglel Samina bagi Thoram asina Police amasung Miyamgi Marakta Lainari ba Mari Hena Pakatu Ngamgani. Police Haibasi Miam Gini, Miam gi support Yaudrabadi, Police Laibaki Matau Tade, Landamasida, Tangdu Laitaba Punsi Ama, Laknaba Police Singna, Honabada Miam Nasu Sawat Piu, Miam gi Yaifanabagi Damakta de, Police ki Maike Dagisu, legally Mateng Pangani Hainasu, Fongdoki. This culture of Ningal Chokoba is making Manipur as a role model for the world in showing the bond between brothers and sisters and between different communities also. We Imphal District Police are very happy in inviting all the sisters today and to share the bond that we are having with you. System public cooperation public satisfaction future so maintaining even more important order problem any issue maintaining
Imphal West Zilla Parisat ki mai patlaba mioi singi wasak lawbamadi adaksa amasung upadaksa khanmagi thorum lakliba October 13 ayupung tara tabada Deputy Commissioner Imphal West ki court room da pangtholakani haina Imphal West ki Deputy Commissioner Ningthaujam Geoffrey na thadurapa sirlamana khangalakle masida mailana basing na saruk yanaba pauzilakle State ki thaki boys girls workshop amanga se gulapi nat sankritin academy kwa kaitin sin wangkai nithem pukri mapa da leiba Ramji Prabhu mantu da pangthokre lining lai solga mai lenena isai sakliba artist singi damak da pangthokiba workshop se da sar ya kiba all in the radio Imphal gi program executive Bijaya Yumlem bam na hai kibada afaba khonjel haiba se isai sakliba artist singi wenadi yamna maru oiba amane isagi afaba khonjel yoktana thamge hairabadi voice girls khangba masung nairaba yamna mathau tai mirol natraga isagi irol bu ngang natraga isai wena sakpada khonthok suna ngang sakadabani karigumba khonthok lana haiki bade isagi lolamadi mirol adu aranbu oikane su haiki Ucharonsi koina yamna tangai fadana sengna koi ucharonsi tawbiba maruina sanskrit ki wahay yauragadi yani ba makai sengna tawbinaba khotnabiyu khangdraga tum tanabiyu khangdaba hangadabani mase hangadabani tanagadabani mayangi mamangda koi chopna phajadana thokadoi sarpusu akoi masen tanaraga si kamai tawsige si kari tawsige haina koi tanaba khangminaba am changeba masi ikai ngai kai suleite akoi ironate mi gi maroni aduda akoina maduda haiba haitaba kangba haitaba adu khangnaba hotnaba hangba kaimta akaiba leite charunsi matam sangna utra sanglel sana konungi amai sanglel amasung kumba sanglel puramba kairang maninglai kaidagi waikhom ibo soba maitai maisong na ngarang October 22 da lekidabada utra sanglel sana konungna cherolamada awawa phongdorakli Din Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission gi makhada skill development training ama uripok lai khurem bi lekai da leiba Vivo Healthcare Institute Imphal da hodokre training asi gi losilakpada pigadaba certificate singasi India pumada recognized oiba certificate ni haina hodopki thoramda sibgis oina sar ya ke Manipur Urban Development Agency muda gi member secretary Kitkuma Nepramna phongdoki Urban area da laiba chahi gi income lupa lakh ahum gi makhada laiba imung gi naha singda employment skill training placement pinaba gi pandam da training program ase sinbani haina so makhata ki Kuna ngasi kanatori ba course emergency medical technician jadi ID yam na kanaba even by chance ai thau pamra bokta ai gi day to day hinna pusida yam na kanaba du gumba profession ne lojai masi thawayong na yobiu sigi scheme sinata ba koi atopa institute ogum bari ma sa koi agreement sign tawnare agreement sign tawnaga training makan mayam da mo haijaning sei masi gi kanaba si miyam da sandopiu adu koi punamakna masih kurungsa masih lauraga ba ai surrounding da leiriba thabuk phangdriba naha kaya bu thabuk pribada mateng pangbu oirasno Hauke ba October manga da Bishnupur District Hospital da Tawbul da gi Naurem Premila Laima Kobi no PM Lekhi da ba gi Mayukta Sem ki Joint Action Committee JSC against the unreasonable death of Naurem Premila Laim of Tawbul Bishnupur District ka Manipur government ka waris sanadana yanaba porakpati gi ngarang October 22 da Naurem Premila gi thawai udra baksang imu manung na lauduna mathaw mangam pang thokre haina sirula mata khangalakle Indian government na P service singi damakta paikhatliba handloom and handicrafts delivery scheme amasung mudra scheme gi matangda miyamda wakal tahanabagi pandamda nomagi oiba awareness program amangasi Thawal district ki yaripama lekai community hall da pangthokre Manipur government ki Directorate of Handloom and Textile ki lamsing makha da district handloom and textile Thawal district na sinba awareness program da Wangkem Assembly constituency MLA ke Mega Chandra Thawal district handloom amasung textile ki project manager C Stombi amasung web service center Imphal ki assistant director ME Boholna Thaurumadugi sibgi president amasung guest obano ina saru yake Manipur University ki Department of Adult Continuing Education and Extension ki PhD qualifying entrance test laliba nabi mathagi tang ahum da department asigi lecture hall da pangtholagani hariba entrance test asigi emit card na tha asigi tang kunmanga da ki piba hawrakani haire mairu sing da lakliba October kunmanga da ki nabi ani fawba ki manung da
department asudagi emika lawrnabasu khangalakli certificate course in computer application border area development program gi tha ahum subna satharakpa thoram nga solution kre lotion magi thoramadu lamphel da laiba ICM da pangthoke thoramadu sar yakiba parliamentary secretary of transport and planning Manipur Kasim Basumna hai hauziki matamasi information technology ki matamni maramaduna mipung kodimang na computer haiba tangai fade lamdamasi ki manung hanjin na laiba chingi lamda hauziksu computer ki knowledge phangdriba kaya laiba masi ko anaba mathau tai maphamasi ki manung hanjin ba mapham singdasu computer hayena ba honaba da ICM gi achoba thaudang lei Kasim Vasun namakata ki saliba sayasi ki haukiba July 12 dagi haukiba thahum gi residential certificate course adu Ukhrul district gi mairoi yankhai na saru yari bani Sai Sports Training Center Hostel Tayal gi archery, athletics, cycling, football, handball, hockey, kabaddi, taekwondo masung sepak takraw masana singi sandaroi nupi masa amasung nupa masa longnabagi damakta trial cum selection test laliban nabi mama panda Sai STC da pangtholgani haina sirulabana khangalakli saruk yani nupi masa amasung nupa masa sandaroi singna Sai STC Tayal dagi akuba marlusu khangbayagani hairi housing makata basanabagi pauda Thangjam Bir Chandra Masung Maipakpi Memorial Kunithorik Suba Nupagi Winners Cup Ngasvidagi Pangthopa Hokre All Manipur Football Association Amphagi Mi Makada Pangthokliba Football Tournament Sida Manipur ke Tongan Tongba District Singdagi Sanakiba Super League da winner oirakraba team Taramathone Saru Yari Ngasidagi Pangthokpa Hokiba Tournament Sida Saru Yariba team Singna home and away basis match ani sanagani Ngasi Football Tournament Sigi Ahanba Sanakiba match amada Rising Athletic Club Laring amam laikaina yumbu oidana Kumalampak artificial tough ground sanaki match aduda DSA Ukhrulgi team ama oriba Yarakok United Football Club ki sandarwai Thomyol Simrena match asigi kunmari suba minute panjala masan kraba matung yumbu oriba Rising Athletic Club Laring mamlaikai gi sandarwai Yat Sifangna makogi sotan leriba panjaladu match asigi marifumari suba minute handoktuna match asida mayong nariba team animak panjal amam sanaduna draw satki Nakalam arom the Satariba tournament sigi anisuma match ta Yumbu oriba ULFC Sandil gi Sandaroi Wang Polamasung Prem Kumar anina match asig di Pumanga amasung Hompumapan suba minising da Panjal amam sanduna away team oriba DSC Sadahilski FC Kangsup Panjalbo Kangsupo Panjal ani amada mighty bapiki Haying Satariba football tournament sigi ahom suba match da Sai ground Tayal da DSA Bishnupur gi team ama oriba Sai Sak Ulau na Yumbu oiduna away team ama oriba NCC Khongam Patka lamba taunaragani Hausi arubada moraba pamana pizari NSN IM gi warasun purakringaida miyam amatu wena saminaduna Manipur gi apunbagi sakam kanana ba hona milisi haina UCM na appeal tawrakle Manipur University of Culture ge mahiru sina mahitaba phangdaba ge khoisang narba mahiru singna University asigi A block solon sinkre Diwali amasung ningol sako basuti laiki badagi khwaraman kaithel gi akoi bada amona kaina pik thalle amasung konithoi suba thangjam Bir Chandra madi Maipakpi Memorial Winners Cup ngasidagi team taramathone sar yaduna hawkhe